Konferencia CPEC vo Washingtone je naozaj úžasné podujatie konzervatívcov a vlastencov republikánov z celého sveta. Som nesmierne rád, že sme tu mohli byť spolu s našou delegáciou z frakcie Európy suverénnych národov, že sme si mohli vypočuť skvelý príhovor amerického viceprezidenta J.D. Vansa, ktorý hovoril jasne o tom, že v Európe musí opäť zavládnuť mier a samozrejme sloboda slova, lebo bez slobody slova neexistuje žiadna demokracia. Som veľmi rád, že sme si mohli vypočuť Elona Muska, ktorý poukazuje na to, aké milióny, miliardy dolárov idú na nezmysly, na celú tú woke ideológiu, ktorá ovplyvňuje a ničí aj mládež a budúcnosť ľudí, občanov v Európe. Teším sa, že sme sa tu mohli zúčastniť. Je to akcia, na ktorej sme stretli a spoznali mnoho zaujímavých ľudí, republikánov z naozaj celého sveta a som hrdý na to, že Európa suverénnych národov je súčasťou tohto kolektívu. Wir sind hier auf der CPEC in Washington unter Gleichgesinnten, unter Freunden, Kämpfern für die Freiheit und für die patriotische Sache. Gestern hat US-Vizepräsident Vance hier noch einmal bekräftigt, was er in München auf der Sicherheitskonferenz auch schon gesagt hat, dass die USA es nicht mehr tolerieren werden, wenn europäische Regierungen die Opposition unterdrücken oder unbescholtene Bürger, die einfach nur ihre Meinung gesagt haben im Internet und vielleicht die Regierung kritisiert haben, dann vor Gericht zerren. Diese Hilfe, die wir von hier aus erfahren, ist enorm wichtig in unserem politischen Kampf und wir fahren morgen wieder hochmotiviert zurück. Светът се променя, а европейските лидери, лидерите на Европейския съюз не успяват да се впишат в този процес. След като 3 години не успяхме да намерим формула за мир и да предложим, или може би не пожелахме да го направим, ние европейците, на най-голямата война от Втората световна насам на нашия континент, сега Доналд Тръмп е на път да свърши нашата работа. Преговорите с Руската федерация вече започнаха и ще продължат. Ако искаме да върнем европейските държави там, където исторически им се полага в света, а именно на водещо такова място, мисля, че е време да се замислим за нови лидери.